Pa eto za... Čekaj, ozbiljno. Pa eto, zahvaljujući podršci porodice, moja supruga... Nemoj u mene gledat, nemoj, nasmijećeš se. Gledaj pored mene, iza mene i u kameru gledaj. Nema veze, bilo gdje, sam nemoj u mene. Jer ne mogu da se ozbiljim, ni ja. Hajde. Pave, usne, hajde Bolan. Bolan, hoćemo se malo ići grijati ili da završimo? Još 3 pitanja. Aj. Hajde. Hajde. Sve sam bolila. Pa eto, zahvaljujući... Nemoj, pa smrzo smo zajmo. Hoćemo se malo ugrijati, hoćeš da odmorimo? Hoćeš da se ugriješ malo?